Bueno, neskak, agur, ondo portatu. Bale, ez dugu ezer egingo. Eta ez egin tontakeriari. Bale. Agur. Agur. Toma. Ze ondo, gurasoak jan dira. Egia. Jo. Ondo geratzen zait. Bai. Begira neskak. Behitu zein politak zizdak egiteko. Gorriti, alegria, torrontegi. Jolastuko gara izen hauekin? Bale! Baldago Gorriti jauna. Kaixo Gorriti jauna, orain gorri zaude. Ez que gino, zelanko bronka bota didan. Buah! Beste pertsona bate dituko diogu. Bale. Tori, beraren telefonoa itxakon, Hau zen, alegria. Diktatu izan. 9, 4, 6, 1, 3, 7, 8. Eskerrik asko. Kaixo, aldago alegria, Andrea. Hombre! Esan ahal didazu zer jartzen zaituen triste? Zer esan du? Kristoren bronka. Asko gustatu zait. Beste bat egin dugu? Bale. Bale. Tori, bilatu... Torrontegi duna. Bai, torrontegi. Diktatu, mesedez. 9, 4, 5, 8, 6, 5. Eskerrik asko. Kaixo, aldago torrontegi jauna. Esan aldi da zelako buskerrak botatzen dituzun. Eta honek zer izan du? Kristoren bronka baita ere. Badaude... Neskak mesedez etorri. Entzun. Badakik erakarrik zarekela. Aita, ama, laguntza! Baldago inor? Bai, baina nor zara? Ez dizu guatea irekiko.
1, 2, 1, 2, 3, 4. After my little red hot, yeah, she got herself. After my little red hot, yeah, she got herself. I got a girl, she's long and tall, leaps in the kitchen with her feet on. After my little red hot, yeah, she got herself. I mean, yeah, she got herself. After my little red hot, yeah, she got herself. After my little red hot, yeah, she got herself. I got 2 for a nickel, 4 for a dime. Don't sell him more money, ain't none of mine. After my little red hot, yeah, she got herself. I mean, yeah, she got herself. After my little red hot, yeah, she got herself. After my little red hot, yeah, she got herself. I got a letter from the girl in the room. Got something good, gonna bring it on soon. After my little red hot, yeah, she got herself. I mean, yeah, she got herself. Billy. Yeah, she got herself. After my little red hot, yeah, she got herself. Me and my girl go to B84. What that thing gonna run it for? After my little red hot, yeah, she got herself. I mean, yeah, she got herself. Doyle. She got herself. After my little red hot, yeah, she got herself. Grandma left and grandpa too. Wonder what we chilling gonna do. After my little red hot, yeah, she got herself. I mean, yeah, she got herself. Chris. Yeah, she got herself. After my little red hot, yeah, she got herself. Monkey in the bathroom, playing in the grass. Monkey's gonna get here in the good go gas. After my little red hot, yeah, she got herself. I mean, yeah, she got herself. After my little red hot, yeah, she got herself. After my little red hot, yeah, she got herself. I got a girl, she's long and tall, leaps in the kitchen with a beating heart. After my little escena, lehenengo planoa, lehenengo toma. Ekin. Bueno, neska, agur, ondo portatu. Vale, vale. Esan dizu, agertuko zarela, planoren barruan, agertu zara. Ekin. Bueno, neska, agur, ondo portatu. Vale, vale, ez dugu ezer egingo. Eta ez egin tontakeriarik. Vale. Agur. Agur. Toma. Corte, corte. Bueno, agur, neska. Buah. Corte. Ekin. Bueno, agur, neska, ez egin, liatu naiz berarekin. Ekin. Jo, ze ondo joan diren... Korte. Bigarren eta hirugarren escena, lehenengo planoa, bigarren toma. Korte. Eta zu? Bigarren eta... Korte. Seigarren escena, lehenengo plan... No, mierda. Korte. Toma. Ekin. Mierda, es que se me ha olvidado. Ya... Ba, aldago
jauna. Kaixo Gorriti jauna. Orain gorri zaude. Se me olvidó la palabra. Segarren escena, bigarren planoa, lehenengo escena. Corte. Beste pertsonari dituko diogu. Vale. Tori, diktatu mesedez beraren telefono. Bai. Bederatzi. Kaixo, dago alegria Andrea? Hombre. Esango didazu zer jartzen zaituen triste? María José, por favor. Corte. Kaixo, dago Torrontegi jauna? Esan ahal didazu zelako buskerrak botatzen dituzun? Eta honek zer izan du? Kristoren Hamaikagarrena esena, lehenengo planoa, bigarren esena. Ekin. Neskak, etorri mesedez. Beitu. Esan dut beitu. Bai. Piztu argia. Biak. Bat. A ver. Amanda. Agian. Bestea ere bai. Tienes todavía. ¿Qué has hecho? Mickey Mouse. Jesús. Parecen buenas cosas. A ver, hartu hau. Doko. Zer da? 40. Pasada. Eta zergatik da... Aita ama laguntza. Balago inor? Bai, baina nor zara? Aita ama laguntza. Balago inor? Esena, lehenengo planoa, Tio. bederatzigarren esena. Ekin. Aita ama laguntza. Bigarren sekuentzia.
Ekin. Atzera. Ekin. 3 segundo itxaro.